Pred rumeno-modrim objektivom je z menoj naš krilni napadalec Mićo Kuzmanović. Mićo, na žaku res, da nismo uspeli zadeti, a glede na to, da smo si pod taktirko prejšnjega trenerja težko pravzaprav sploh ustvarjali priložnosti, veseli že dejstvo, da prihajamo do priložnosti za zadetek, potrebno jih bo samo še izkoristiti. Prav ste, mislim da smo igrali dobro utakmicu, prvo po vrijeme pogotovo. Mislim da smo kao ekipa stojali dobro i čvrsto, nisu imali rješenja za nas. Jednostavno nismo iskoristili te šanse koje smo imali, ali mislim da treba da gradimo igru na toj utakmici i da svaku sljedeću utakmicu igramo tako. Jutri gostujemo v Sežani na stadionu Rajka Štolfe, ob tem, ko sva že omenila, da bo potrebno biti učinkovit v napadu, bo potrebno biti zbran tudi v obrambi skozi vseh 90 minut, še kako je namreč živ tisti spomin na končnico zadnjega medsebojnega obračuna v Sežani, ko smo prejeli zadetek, s katerim smo tam izgubili. Da, sigurno. Prošla utakmica koja smo igrali, dobili smo taj gol u 90. minuti i mislim da to ne treba se ponavlja. Sutra idemo skroz pripremljeni na tu utakmicu, znamo šta nas čeka, očekujemo tvrdu utakmicu kroz 90 minuta, mi moramo biti spremni i naravno biti učinkoviti što više i jednostavno da pobjedimo tu utakmicu, to nam je cilj. Naš nasprotnik Sherry Box 24, Tabor Sežana, popolnoma neobremenjen pravzaprav v rezultatskem pogledu, v Evropo več ne more varjene, kar se tiče obstanka med slovensko nogometno smetano. Kakšnega nasprotnika pričakuješ jutri, Mićo? Pa svaki put kad igramo protiv Tabora, te su utakmice jako tvrde i jako su, ajde da kažem, utakmice koje nikad se ne zna. Do 90. minute se nikad ne zna. Prošlu utakmicu smo tako izgubili, ali mislim da sutra mi idemo na pobjedu i jednostavno moramo da iskoristimo svoje šanse i da damo maksimum da pobjedimo. Trener Agron Šalja ti ponuja kar precej priložnosti za igro. Si zadovoljen s tem, kako si mu to ponujeno priložnost, zaupanje na zelenici vrnil? Mogoče pričakuješ nastop tudi jutri? Naravno, pa mi svi igrači se trudimo da radimo na treninzima, na utakmicama, da pokažemo šta možemo. Naravno da ja nisam trenutno zadovoljan, uvijek može bolje. Tako da svaki trening, svaku utakmicu idemo na punu, a što se tiče sastava, to treneri i stručni štab odlučuju ko će igrati, na nama je samo da radimo i da slušamo šta nam kažu. Mićo, hvala za tale prijeten pogovor in srečno jutri v Sežani. Hvala puno.